topic te iramaymen watong gichail may sanga chakos ko saya be prepared the Kaunopada yaira na chamor nan marainan ranwach te yaira na chamor nan sailakan mamor anyumunain so magchail mi malala ariyay wasan sharing the wasan kaway tapan mi menambukan Matthew Riyay Saklamao we are common book or chapter me kecil kin kalaprong. Apakah melele me masanan goch kapain so koros. O masanan goch kin we bang bangen kecha. Pui kia cha mauran ka Kaunopada. Kecil kikelalang wasakes. Say laki wasakes. Makchas shaban mamora krai scotch to. Chapil banyang masaldasang bong samba. Ran koros aramas we memela. Pilran koros aramas we ipui puti. Sangan big events riyaw. Miyan na chael maur, ranan ni puti o pilranan mela. Puksaraw bilmasan niyang kichail, ma ako'y kichail ban wiya maur, krais ban kochto. Niya ban kochto o ale, ama naman kichail ni nauyo may naukiyang kichailer. May koch la po bang kolang Kaunopada tawa chail. O bang kochto o ale, sapol mame pilipilkan. Ye church, call out once. Mamuitang kray sa maur, mamamur ka maur lalapach, mamur ka maur makalakal, mamur ka maur sarawi, abang kochto o ala. Ariman share nan Matthew Riyay Saklamao, amasani. Niyan sawa wen coach pan rasang serapin may pon ek, me ala na ray lampakan o koyay laporan kasamo ol kamotaman. Liman reray lalopon liman melalakang. Melalopon ko are chileta na ray lampo ko reap socha yang pile may char. Melalakang ko rawata kisin pochol kay tiran lea yang nair lampo ko. Are ni all kamoto papanden parato sarapin ko koros lusulus-soicha mairla. Ninlukapan pongo ngil eo pa lukwar pachowan. Yech all kamoto esamotor. Kumail koye ito o kasamo. Sarapin ko karos pirta o porta o onabata na iray lampo ko. Sarapin lalopon ko are intang malalakang ko. Kumail kitong kich mas ekispilan no may lampakan. Punaich kach pan kunlar. Melalakang ko sa pangarail pachowan. Ete socha pan icharang kich o kumail. Mamaw kumail pen ko way pain pilan no may lampakan nan stowakan. Sarapin lalopon ko arko yela pain pilan na iray lampo ko. Nintokan armimisalinan stowa ko. Ol kamoto palalato. Sarapin liman na me onapatar yang kachlong nan kamatip and kapupoto. Waniman imo aprechti. Katakato sarapin chayko parato. Reap lukulukwar sang liki indinda. Maing kom kachin rechingatang kich waniman. All kamoto sa pangarail masani. So isa sa is kumail. Chisa sar kachin kam sa kalakar saras pochech masani. Kumail laro masmasan. Kumail laro masmasan. Po kumail sa sarano. Te awaw. Amen. Kumail sa sarano te awaw. Praise the Lord. So, imen watong kichail cha. Iran kalalabang ko imen sawasa. Achail matamataw sawasa. Achail more. Kay pagchailan bain examen chailan bain chok sapal. Yaira na cha mamoran koko na pa cha more. Ni imunay so pweki. Chisa sutan ban kochto. Whether makambil ka melalete so. Puksarawi imemelel. Puksarawi masanan goch pilkasalayang chel me song ko Rusya pansurala. But the word ap masanan goch pwede masanan goch me kach re mo yo re. Kay makchamoitang Jesus Christ na chamor. Kay kauno Jesus Christ yeyi masano. So dami men watong kicha pokchan kakumatamatawa. Yairan acha kokonap acha mor nan ran koros. Kamu yon napatar
Kinasungja matawa, when was the last time your electricity went off? Yat la sinay so maka suchawa na patanga nom lial kunla. Ang so manom lial kunlao. Kika saya wasa may koros mimisalia. Nom sarikan sa namaw. Okay, da miya mga kuktar te saik. May coach me relatable magchel kakben galang gina na chel more. Ni sangan event yo te sang yo wawi ni acha ona pata tepil sucha ona pata sangan ko konta mamiya recha. Praise the Lord. Kate temapil kay teken lial. Pilsangan disaster, natural disaster chikan. Tepil so mau magchel koros kito sang lala. May chikata sambapon. Yay so maon COVID. Chakak look back. Mo'y sanganay sa wachakoy kichel kak feel like we're back to normal. Pag child player we at the talk. Child player out in the public. Child player we at amak child kun we ranche yoko. But just imagine that time. Nanay sa wamak lockdown we yawi. Kay mo'y nala ako'y Kaunopada na rail monga rail tupsaw mo'y nala ako'y so. Main ko child Kaunopada utang ko sampal. How is your preparation? How is your life? Yaira na mo ranwach. Yaira na siya mo ranwach. Kay iusang mapil matangasang tapchakak matamatawa. Mela mini raran masa child. Nobody knows. So siya maganasaw pil ko na bang yat next week the lakap the yat kasanetier. Papan asamapan mela. So chagan kasikpan mela. Ichak chelgan purya mo ikimela yawakan uyawi. Well, my question is ang achel wat akwasa. Liliman malalakang liliman malalopon. Okay? Dame Jesus kawewe ki liman tanara lalopon. What does it means? Yawewe na masani maralalopon. Okay, boy ki Jesus wiya mamasa niyang kichailer. Kay through His word, kasampala na chail more kichailan Kaunopada. So pilban lel ni imunain sa utuwa chamech. Kay Jesus pilban kochto, pilban rasang ma. Me akayo na pata akay so. Akay pilban katan gili aramas lalakang akay pil aramas lalopon. Lalopon wewe ki socha sapang te socha paikiang te socha wiya tame kichail rong ko to magchaila na wiya nga chail more. Ilaloponan mo, i-foolishan mo, niya cha rong sa ngiw magchana na wiya cha pilata magchas chaban paikiang. Tagcha pilata magcha miya peinewa cha kasandi choror. Imanan karachi kichail nan maray nan ranwach. Masanan ko chuya kap kapulupuli ka melalang kichail men Bombay sango cha niya chail chikichik ko herta. Pilew cha laut line sa watch po kichail wiya rong. E inanan mimi wasakoros masanan coach. But the question is, tama chakan wiyang acha pilipilte acha kosandita acha maur niya sa ay so magcharong masanan coach. Imakarita Jesus kak masani liliman me lalopon. Pweki arail Kaunopada eso chay chara. Masano chiyang dor mawa. Kaunopkin gichail. Mea koros magchela na wiya. Son baptize. Kunwiya patapatangi. Kalula o waliya kapala. Jesus koch to pilpatangi. Kalula waliya kapala. Wain goch karandor. Amen? Ari Jesus pilkoch la. Ngana me sarawi. Ngayon sarawi. Ang kamuyong ay ranwach. Masawsawasay kichail. Makaskas kuli kichail. Preparing us. Pwede Jesus pampurang gach to. Apan gach to ninduan momatuwe chama. Irail koros. Rakola mairla. Liliman lalakang. Liliman lalopon. Koros mairla. Ap liman o napatar. Liman fully prepare. Miya ka na nga ni ray lamp kan.
Rakolokola railewang kaun Jesus. Maintain their relationship with them. Arian sa me Jesus kachto. They were ready. Ako mo yung ay. Kachaw na patar. Kachaw na patar pagchan bilyang ko sa mo. Jesus. Apan rasong dami mamasani na naron buko. Kay lukwaraw yawi. Yachi ol kamoto. Iyan sa o maliliman lalopon ko lan. Refill na iray lampkan. Tirme pilpan so chaw na patatuwe chama. Pan changa. Kay nampukan Daniel Isak. Riyaw ra chikchik payo. E mama saniyang kichayl wasaw. Kay tana. But you, Daniel, keep this prophecy a secret. Seal up the book until the time of the end. Until the time of the end. Tana when many will rush here and there, and knowledge will increase. Kay check lang. Masang buka wiwiyawi ansawach. Many will rush here and there. Knowledge increase. Song chocho wiyaw po insamba makasalayang kichayl. Kay makichayl wiya mimipo ni mo na insaw. My question remains, are we prepared? Kachaw na patar? Takomko na patar ang mamor? Kay komukakping sabang komi, pasabang pukach kampil kakitinan comment. What is your answer? Kay tama Jesus kawewe kililim man, tanaralalopon. Kay tama rawiya marakatan kiki maralalopon. Kilang lalakong kay teken, makichawasa. Song ew. Lalakong ye niyamo sa song ew. Oko wiya. Tama. Tama ka oso. So niya cha rong kapichian Jesus. Rong masanan goch. Atak cha wiyang masanan gocha. Putamak cha wiyang imebandeterman na cha more. Amen? So Yahweh wen. Para pelwatch te Yahweh wen, karasaras watch magcha. Rong pa na, kay karasaras rin sa rabin ek. Kambil kak pain sa pangang kamoy. Niya mo pain wawag Yahweh wen, karasaras watchech. Tama pa ang Yahweh ang raylakan mesutyaw na pata. Ni Jesus sa apan koch to. Tama pa ang Yahweh ang kachayl. Tama pa ang Yahweh ang mewana patarkan. Tama pilpang uyawiyang mesutyaw na pata ni Jesus apang coach to. Kay makityaw sa me Jesus pang coach to next week. Yamu na chapan mamor kaya chamor magtyaw sa mapang coach to next week. What difference is we gonna make for our lifestyle if we know that is coming next week? Glory to Jesus. Mainggoy menan karachik siya. Jesus imaal melalo maur. Sucha makakulang rin sama masucha Jesus Christ. Amasanin ang suni sakbayo wano. Okay? Ari imanan karachi kamoy. Chamimi po ni munain so magchayla nana. Pilata so pa yang kauno. Akun wiyala chilach na wani mo na mamongyong ay mongyong. Ran koros. Puy kuta na limpa ko ang kitsa. Wana limpa ko ang kitsakan ka nga mayang say coach to lalranwach. Sambawach wakwakitak. Chasyukak pilwakitala. Tame. Kauno kachin ko sa netiyar. Ay magtsakak wiya. Kitchakak wakita cha maur puyan kak pungyang kupran coach. Amen? Kitchakak sapang masanan coach ni tame mamasan niyang kitcharanach. So I want to invite you to make Jesus become your Lord and Savior. Make Jesus be kiyang Jesus anut wiya Kaunopada maur. Song koros magchawiya ni Samba pa sorala. Apa siya maur ang kaun Jesus. Ima pa eternity. Pagchel koros pan mela. Makasipan mela niyan so makawiya mimi po in Samba. A Christ pan koch to. O irailakan siya mga napatapang pukpuk dasang po in Samba.
I want to encourage us with this word. How is your preparation? Are you prepared for what's coming ahead of us? For what's happening around this world? Are you prepared for a great destiny? Are you prepared that when Jesus returns, where is your life going to be? Glory to Jesus. Hallelujah. Puksaraw masanime yeyi kalulan achamong yong. Okay, sobay yang kaun Jesus. Luge yang kaun Jesus. And we ala kaun na panachamor. Chabanyang soso kawain goch. Nan Roma kasaliyang chania chabang gamelele. Na nachamong yung okatete ni kilinawacha. Okay? Tama Jesus kachdoro uyatabon lobo. Uyataral. Ebola. Pwede kamo yung ay. Ay cha magchana na uya. Kamelele. Ni boson. O lukeyangi. Buenot kaunta chamor. Arma kamo yaman me. Rongorong masanen goch may sangach. Tuwan mo rin li eka. Where are you in these two lives? Kamu yang me onapatar awi kaun Jesus, da kamu yang me bil say konapata puralan ale kanangan ray lamp. So many things in this world that is distracting many Christians, and it's gonna be like this. Okay, distraction can take you away from the right standing with God. Songgan makarampa ang mauring solang bangkak wayu kasang, bangkak katuwanu kasang, bangkak kowela am Kaunopada ang kraisa pangkochto. So imen anki chan so mau, imen lukeyanguk kapakapwach kakakwiya peinam paganuya mamor nan wen goch. Kingdom of God mime enkak mime rem kan mamor ni samba kay ap mamor kuwen goch po sambawach. Praise the Lord. Kay kakakalasang kapakapwach ya kapinam ang pinam relationship ang kaun Jesus, and stay faithful. Wasama kamimiya, wasama kakin kautak ya pagan ka kairta o lalapwach lel niyamwi. Kaiten mo itang chakray sa chamor makasampal, but serve Him faithfully. But Jesus ang kakach to, o bilmasa ni lalapwach man kamwi. Thou good and faithful servant, welcome to my kingdom. Wow, praise the Lord. Amen. So kakakuya kapakapwach niya ang pambinwiyaki, pinam. Kaun Jesus, kalangan ng kami. Ang makachin bogelar tipaikan bon lopo. Irichingatang kamo wani manay maur, nan marainan ranach. Baka kamo yan magagiyang yatipaikan. Kamakalita ay maur. Ipangatar, pinwiya kawkaway to mimi, nan maur, masutyak yang yapapol, o peran. Magingosang remoy. Isarender ay maurong sak. Kamuyanut kakaon sang ranwach kola. Kawaitia, kamaray niya, kakela kaya. Kalangan ng kamakaon Jesus. Puwag makapantipay kan koros. Magamkachin paindar. Ngayon sarawi. Kakela kay maur. Sawasaya. Puyan baba kami, lalapwach, sang ranach, pilbanggo kolacha. In Jesus' name, Amen. Amen. Kalanganan coach, stay blessed. Puraway, lalapwach, o baikyang. Baikyang, masanan coach. Puniol kamoto apan leleto, Jesus Christ apan coach to, kamuyongay, for sure. Chabanyangi. Praise the Lord.